I want to talk to you today about blessing your enemies. Ayatem, ti kapuso mo. Aramidem iti naimbag kadagiti gumurakin ka. Agsaw ka iti naimbag kadagiti mangilunod ka, ken ikararagam dagiti mangraraggas ken ka. So, it's easy to be good to people that are being good to us. Ngayon, saan nga mapatawag magken ka, iti naananay nga pamati, iti panagbalin mo ka naimbag kadagiti agar-aramid ken ka, iti naimbag. So, naaramidem iti naimbag kadagiti lang naimbag ken ka. Saan nga dumakkel iti mauna nga pamati? Ngayon, naglakalang iti agar-aramid iti naimbag kadagiti agar-aramid ken ka, iti naimbag. But what about when people do us wrong? Kasano ay no aramidin dapat kin ka iti madi? Kasano ay itadalas da? No traidoren da ka? No adda iti madi nga aramidin da kin ka? So kaya madi nga aramidin iti makunang nga naimbag kada iti aramid kin ka iti madi. Ibagbagat na iti ngamin Kristiyano tayo. Banda ka na tayo ni Apo at kasapulan nga paragiban tayo. So kaya tayo madi nga aramidin iti naimbag. Dito iti dumaktulan iti pamati tayo. Dito tayo mabalit na galing natin pamati tayo at kakapundasyon kay ni Kristo, no amu tayo dagito. So kayang kadi nga aramidan iti naimbag, kadagiti nagaramid kin ka iti dakas, kadagiti nangilunod kin ka, kadagiti nang traidor kin ka, kadagiti nang buyod kin ka, nga mga ipababa nga mga itagat, na mayat iti naramid mo kadapwada, nga dakas ko iti naramid kin ka. So kayang kadi na aramidan iti naimbag kadapwada. Ibagat kin ka sa kidaya. One, kayang maramidan iti naimbag, kadagiti nagaramid kin ka di matipapay. Kaputa inawat mo ni Kristo. Ni Kristo, intag na kinkan, iti panakabalin ng maraming tinimbag. So, adda kinkan ni Kristo, ang patpataon, iti naimbag karamid. So, saan mo nga kaya kayatan, nagiti nagaramid kinka iti mali, ipalagit mo iti biyan mo inawat ko ni Kristo. Kaya naramidan iti pagayatan, iti Diyos kaputa na kanyang ni Kristo. Namangmangtan, iti panakabalin ng mga namin, iti amin na pagayatan, iti Diyos, iti biyan ko. So, dito yung magtang nga, iti pamating na mapatibkar. Dito yung magtang nga, saan ka nga agbarba, kadagiti kari iti Diyos, kadagiti plano iti Diyos. Dito yung magtang nga, italat iti Diyos kin ka, kadagiti plano iti biyan mo. Apay, ngamin, matalat ka, kadagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos iti biyan mo, gaputa adakin ka ni Kristo. So, iti lang tulbag, dito yung ipalagip mo adakin ka ni Kristo. Di ba amin, dito yung inawat tayo ni Kristo? Amen. Awalan tayo posible kada tayo. Kaya tayo amin nga ramidan itibilin ni Diyos. So tata, saan na kung nagsaw kada kayo nga kaslang agpakpakanak itibili nga puro na gatas, dahil po yan natandag iti pa po na natarapon, nagiti natataangan iti pamati. So tatan agbyag tayo na, agbibiyag amayang nurot kini Kristo. Agbibiyag tayo kas iti pagayatan ni Kristo. Nagbalin tayo na nasan ko iti matang iti Diyos kapag tayo ni Kristo. Nagbalin tayo nga nalintag. So, nung nalintag tayo ganoon, kaya mapatpatawad magtag kada tayo, iti nalintag nga aramid. So, let's begin in the book of Luke, chapter 6, verse 27 to 28. Ganun na dito eh. But I say to you which hear, love your enemies. Do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. So, ayatan, ti kapuso mo. Aramidam ti naimbag kadagiti gumura kita. Agsaw kay ti naimbag kadagiti mangilunod kita. Ken ikararagam dagiti mangrangrangas kita. Amoy iti may sa papadas iti biyag nga masapul ang makapasaka ket babaan ti panangaramid mo iti naimbag kadagiti nagaramid kita iti mati. Aramidam iti naimbag kadagiti nagaramid kita iti mati. Ditoy met nga makapasaka iti padas iti biyag. So, naman minsan, naglakap ka na madami iti sakit iti natin. Kadagiti nagramid kin ka iti madi. Naglakap ka na madaan iti ut, sinay, liday. Kadagiti mapunang nga nagramid kin ka iti madi. Kaya ito mabansan, kadagiti nagramid kin ka iti madi. But your job is not to pay people back. Your job is to bless your enemies and will take care of your enemies. So, ayatam iti kabusor mo. Aramidam iti naimbag kadagiti gumura kin ka. Ang sao kay tinimbag kadagiti mangilunod kin ka, ken ikararagam dagiti mangrangrangas ken ka. Love your enemies. Do good to them which hate you. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. So when it says to pray for those that have done you wrong, that does not mean to pray that they will go bankrupt, but pray that God will bless them. Pray that the grace of God be upon them exceedingly and abundantly. And the peace of God, the perfect peace of God, which passeth all understanding,
shall keep their hearts and minds through Christ Jesus. Amen? Praise God. Di itibilin, itiapo ka na tayo. So, kaya tayong arami, dan babae, di pa nangiparagin tayo, adda ka na tayo ni Kristo. Kan ititawat ti Diyos nga tapan na tiyaman na panakawan, adda ka na tayo, di sumantala ti mga aywan, iti puso, ti panuro tayo. So, intag-matag ka na tayo, iti-apo, hindi pa nakabalin ng mga bless. Kadagiti tao, sa andaran nga kadagiti nagramid kin kay tinimbang, nudigat nang nangruna pa'y kadagiti nagramid kin kay iti dakas. Ngamin, dito'y mo nga mapanagnagan sikap at nakapundasyon iti pamating kini Kristo. No i-bless mo, dagiti mapuna nga kabusok mo. No ikararag mo, dagiti mapuna nga nagaramid kin ka iti madi. So ikararag mo, dagiti nagaramid kin ka iti madi. Mabalinaw pa lang, kasanumay ikararag ko. Saan mo nga may parbang? Nagdakas mo titinaramid na kanya. Saan nga may parbang ay kararag ko isa na? Nga may bagat kin ka. No ikararag mo dahil tao na nangpasikip kin ka, parang matlarang iti pagsayaatan yung adwa. Si kamot larang iti mismo apan padagdalam iti pamatinan. So no saan mo nga ipakita iti kinaimbag, kinarespeto, no saan mo nga ipakita iti kinaimbag ka iti nangidadanes ka, saan ka makadanon, dyan nagpintas nga masakbayan ngayon sa gana ni Apo Diyos. Amoy at tinagpintas nga plano ni Apo Diyos ka na tayo, awan di makalapad, babakan iti kinaagda ni Kristo, walang kanayon, iti biyan kayo. So, diyan pa nang talinarag mo iti Apo ni Jesus Christ iti dalan iti pudno iti biyan, no ang talinarag ka kinwana. So, kaya nga ramidin, kaya may pakita kinaimbag ka na iti nagaramid kin ka iti madi. So, no adda iti nagaramid kin ka iti madi, no adda iti nagpasakit kin ka, anyan ramidan, kung daway mumutan nga ramidin iti naimbag. Ngam, ibagatin ka. Nuguraam, dahil tangakaw nga nagaramid kin ka iti madi. Nuguraam, dahil iti nagpasakit kin ka. Anyan iti papasama, saan nga isuda, iti paspasaktam. Ludi ka, paspasaktam naglaan iti mismo apagin. So, blessing your enemies is a test of your character. Blessing your enemies is a test of your character. So, when you prove to God that you are not better, you are not holding a grudge, and you have to swallow your pride, then God knows you are ready to be promoted. So, pakita mo ito ni Diyos, dating anak ko, nakasaganan nga, ikabil ko, iti, sumarunong atukad. So, step by step, iti tukad nga pangisa sa anan, iti Diyos ka na kayo. So, tatan, no ipanagnig mo, awan kin ka, tigura, awan kin ka, iti sakit tinatang, awan kin ka, iti pait, iti ut-ut, iti panunot ka, gibalas ka, naging nagaramid kin ka, iti mati, itamat na nga makita ni Apo Diyos, ay dating anak ko, nakasaganan, amay promote. So, tatan, isagpat ko rin. Di Diyos, di mang isagpat ka na tayo. So, di ka importantiyan nga ramidan tayo. Panunutan tayo nga kanay, agda ka na tayo ni Kristo. Nga awan, di kaya tayo nga ramidan, di bukod tayo lang. Saan tayo nga kaya nga ramidan na gito? Uray pa di pa nagiging girong tayo. Saan tayo nga kaya nga ramidan dito? Saan tayo nga inawag ni Kristo? Saan tayo nga itadiligyan tayo kinkwana? So, mamatya, na amin tayo dito rinespeto tayo ni Apo, intod tayo, tibiyag tayo kinkwana, mamatya, nagyamyaman tayo, tibiyag tayo, intod iti Diyos ka na tayo. So, adda iti Diyos ka na tayo, palagip mo lang, iti Diyos adda kinka, mangmangtod kinka ti panakabalin, nga mga ramid, iti amin, nga pagayatan ni Apo Diyos, iti biyag mo. So, nagsaya nga banan. Nga, iti Diyos ka adda kinka, i-promote na ka. But the reason God can promote some people is because they will choose that power to get even. Aram natin dahil, gay mapuna ngayon nga, kabagalan ka agibalas. So, makita ni Apo Diyos nga, aram natin mo, iti kinangatom, iti profesyon mo, iti adal mo, iti kinabaknan mo, nga agibalas. Then, mangpasakit, iti pada mo tao, kahit mo, ibadag, gaputan na turay ka. Ay, iti tamot ka na sana ka ngay sagpat ni Apo Diyos, iti sumarunong atukat, iti masakbayan, iti biyan mo. So, no i-bless mo, dagiti kabusor mo, kaya no ramidang tinimbag ka, dagiti gumurang yung kanya, iti mapasama. Agbanag anapintas, agbanagan, ti masakbayan, iti biyan. Tandaan niyo ito, iti may sa mawagas kung masano, i-bless mo, dagiti kabusor mo, kat babaan, iti saan mo, apanagsaong, iti datos may papan kadakwala. Datos man, iti naramid na ka, in chismis na ka, in talmud na ka, dinadalod na itinagan mo, ngayon, saan mo umangay pablag, kadagiti karubang, saan mo nga istoryain, kadagiti gagayang mo, saan mo nga ipakaamo, kadagiti aglaw-law mo, no di ka kanya taramidan, ang nadam iti kinatao daw, ang nadam iti kinasyasino daw, asano mawagas, babaan iti panangisipan mo, iti ngiwan mo. Ti saan mo apanagsaw iti datos karapala.
Naminag sa upay, tidatas ka nagiti kabuso mo, saan nga isuda, iti paspasaktam, no di kat paspasaktam, larang iti mismo nga bagay. Insuro iti Diyos, kada kayo ayatam, iti kabuso mo, aramidam tinimbag ka nagiti gumura kita, at sa upa tinimbag ka nagiti mangilunod kita, kaya kararagang nagiti mga nanangas kita, gapo ka kayat ni Apo ay sagpat na kan. Saan na nga kayat na pabayaganan, nga mamong madelay, nagiti blessing, iti biyag kayo, gapo iti gura. So kabsat king ganyan, so ingatan mitigyan mo tataka. Adaman iti gurang, iti karubang, adaman iti gurang, iti kanyang mo, adaman iti gurang, iti padang na tao. Tilmunang iti pakain mo, ikatang iti gurang, tanakasagana, iti sumarunong at upan, iti masakbayan, iti biyan mo. Saan ka nga makadano, diyan nagpintas ng masakbayan, may sagana iti Diyos, no, adating ka iti utput, adating ka iti pakin, no, ada iti plano mo, di balas. Ngayon, no, isaan na kayo Apo, di mas kararon to nga naturturay ka manan, nga garamit iti dakas. So haan ka nga maisagpat. So kahit ni Apo isagpat na kayo, kahit ni Apo nga idalan na kayo, kahit ni Apo nga aramadan na kayo, kadag iti plano na, kadag iti panggap na, kahit ni Apo ay talag na kada kayo, iti kiniimbag, iti Apo, iti nag-imbag na dama, kaya na may warna, iti kiniimbag, iti ayat, iti Diyos kada kayo. Amen? Tapos kini Joseph, una iti Biblia, nga trinaydo, naging kakapsak na itapok na iti na unag nga abot, kapasan na, gaputa, may penda ito ko man iti nga matay. Nga gaputa na naging taga Median, ang negosyante, na lumabas, inlapo na ni Joseph. Dagitibat na taga Median, inlapo dapat ni Joseph, kaya ni Potiphar. Ni Potiphar, nagbalin na tagabunan ni Joseph. Tawan-tawan na tagabo ni Joseph. Hanlang na tagabo. Mataris pa yung ilang taon. Hanlang ilang taon, binuna, tinawan. 11 years, nga batarisan days. Kawantis ko doon, ako manilangan na, nga mangmangan. Nga, iti, may 11 years, kinasuan manan. Ni asawa ni Potiphar, ni Joseph, iti kinulbon. Kag imbisok na di magbatudan, kaputi may sa mabanag, na saan naman kayo naramit. So, nakita ka, gundaway na kuman, nga magkras iti pamati, gundaway na kuman, nga maupay, gundaway na kuman, nga ilunod, naging tinagaramit, kinuha na timali, yung saan? Nung dito intalag na amin kini Apo Diyos, inpabiyang na amin kini Apo Diyos, saan na isulat na hukum, naging tinagaramit, kinuha na timali, nung dito inpabiyang na amin kini Apo Diyos. Kat kalpasan, iti 13 years, arigat sinaay kinaliday nga rabi, nakaruan ni Joseph, manipon iti pagbaludan. Kat nagbalin ang Prime Minister iti Egypt. May kadwag kumang, ditintiro na siya. Isunod ni Pangulo, iti panakay Daulo, panakay Budiga, nagiti kinaban ng karabalita Egypt. 7 years, naglaplapusan nga apit. So nagramit ni Joseph, iti dalakal nga Budiga, nga pagiban-balan ka na nga trigo, ado nga apit. Pasan na, sumarunong natin, iti ito katawan nga bisin. Saan na, ano may isa, 5 na taon, 7 nga taon nga bisin. Kat iti may isa daw, in may iti nakarong nga bisin, iti intiro nga lubog. Kat nagiti na itadalas kini Joseph, in may nakinkuha na iti palasyo. Takno agpatasi da, agparintumong da, takno agdawat da. O, gumunod da iti makuna nga makan, agbirog na dyan makan. So, kalpasan iti 13 years nga riga, sinaay, kinaliday, karabi, kalpasan iti dapas kinaramid na kini Joseph, nagdagdal iti tsansa ni Joseph nagipanas. Dagiti tawa nagaramid kanya na iti dapas, iti Diyos inbaw na, ti mismo asamuanan na, takno agpatasi da. Amo yung nakadanuhay na iti tao, na kaya dangabansan, dagiti nagaramid ka na pada ti maday. So nagdaman ka na tayo, iti kasta, iti panunot na dito, ina kaya nangabansan, dagiti nagaramid kikuha na ti maday, saan kan, no? Saan kan na makasagpa. Iti sumarunong ito at iti masakbay na iti mo. Nagpatanggakat at baka pa hindi no ang Alexander, may talbad ka pa na may tangan. Ngayon mo yung tiga po, nung apay na ti Diyos kat in-bless na, in-tanok na ni Joseph, nung apay na in-promote na ni Joseph, kat gaputan na kita ni Diyos, ani Joseph, kat awan kinkwa na iti kapanunutan nga gibalas. Awan kinkwa na iti sakit itinagal. Naunay na traiduran daw kat saan nga gibalas. So dahil tiga puno apay nga iti Diyos kat in-promote na ni Joseph, gaputa makita na nga ni Joseph kat matalag iso na nga mga rapat iti kinaturay na. Amo yun ni Joseph, inpanaglag na nga awan kinkwa na iti mura. Inpanaglag na nga aramidan na ti umiso, inaramidan na tinimbag ka na itinagaramit kinkwa na ti mali. Iti umayan na gini kakapsat na itinagaramit kinkwa na iti mali. Gundaway na kuman nga gibatas, ngan saan? Nagkulong di kwarto, nagsangsangit. Ano naman nagbalan? Naminong mo. Nagsangsangit. Kaya inatarabok na gini kakapsat na.
Inawis na ida iti palasyo. Pinsa ganaan na isunat dagiti kakabsat na iti agda kaimas nga makan. Agda kapusanan nga makan. Kaya binusbusog na ida. Kaya kuna na, sige. Agawin kayo kurot. Apan nyo na yaman ni ama tayo. Kaya diyan may isa nga bulihin ang kapsat tayo. Tapos mo kumpleto tayo nga 12. Kaya isudan nyo. So nagsupli na. Kaya tinarami ni Joseph. Inikan na isudan. Iti first class agaga apaginanda. Iti mismo asento iti Egypt nga magwargwardyaan na pa'y isudan. So ibagat kin ka, kas tamat kin ka. Gapo tay nawat mo ni Kristo, kas ako kay magisalakan mo, at dating ka ni Kristo, amang patpatawad kin ka tinaimbag nga ramin. So kaya mag nga ramidan iti kas kin ni Joseph. Agbalin ka nga na imbag ka nagiti nagramit kin ka iti mading. Kaya ipakita mo iti kinasimbat kin kinarespeto ka na pada. Dahil dapat saan na alimitaduan, no kasano ka nga iti pangikabilan iti Diyos. Kaya ka. Jay, apad ipakita mo at dating ka ni Kristo, nga ramidan kinimbag. Ipakita mo kinasimpat, kinarespeto, maragiti nagaramit, kinkanimali, dahil tatat saan nga malimitad man. Kung isagpak na ka dito, isagpak na ka, dire-diretso. Kaya isagpak na ka ni Apo, hanga malimitad man. No, ipalagip mo, itigyan mo, na adakin ka ni Kristo, amang mangtag, kinka ti panakabalin, amang ngaramit, itinaimbag, kadagiti nagaramit, kinka, itimali. Amuyo ni Joseph, trinaydor, dagiti kakabsat lang. Ngayon gapo, adakin ko na Diyos, niya tinapasamak, amin nga banag, nagbanag na nagibag. So, pastamat ka, naglagibong nito yung ibag ka. Gapo, talamati ka, andakin ka iti Diyos. Kaya gapo, andakin ka iti Diyos, amin nga banag, nagbanag na nagibag. Praise God. Dahil iti dapat nga pagragpuan tayo. Hindi mo kailangan na awisan iti Diyos na umay ka na tayo. Saan kailangan bisita iti Diyos ka na tayo? Iti Diyos ka, permanente nga adda dito yung puso tayo. Amen? So matanda, kagam kayo, mataganayon iti Diyos, adda ka na. Umay mo di trahedya sa na, kahit sa ungawan iti Diyos king ka, adda na ta iti Diyos king ka. Adda man nagiti madi, nga pasama, adda na ta iti Diyos king ka. Kagapot adda na ta iti Diyos king ka, inawat mo ni Kristo iti Diyan. So ipatagit mo nga kanayon, adda ka niya ni Kristo, at panina ka na sa palit imatang ti Diyos, at daka niya ti Espiritu ti Diyos. So amin nabanan, katibanan amin, ni Apo Diyos na naimbag itibiyag ka. Praise God. Amen? Amuyo iti Diyos, kaya amuna, inpaltiin na natin sumarunong at awan ka kada tinakaang mabisin. Isot gapo na nga kasapulan na iti mangidapulo, iti pa na kay bodega, nagiti kinaban, nagkarabaligtan ni Egypt. Kasapulan na, iti pangipangulo, nga uray no pagaramitan na tidakas, uray no padaksan na, uray no talman, uray pilti na naglapayan na, saan nga umingar, saan nga pumanag, saan nga nga balsan, dahil iti pa ko na nagaramid din ko na iti madi. Ngamin, no, iti Diyos pinili na, iti pa ko na gibalas, di Lucas pagalingan ko man ni Joseph, binalas na po dahil iti nagaramid din ko na iti dakas. Hindi pa ko na nga panahon iti bisin, hindi na tayo kumaamin dahil iti pa ko na nga Israels. Ngayon saan? Di Diyos pinili na, iti tao nga matalad amang saro, iti kinaturay na. Pinili na, iti tao nga saan nga gibalas. So, kingkakab sa tingayan, sika, iti tao nga pinili ni Diyos, gaputawan kinka tibura. Kuna yung matawan kanya tibura. Praise God. Dahil tayo nagkatpait, dahil tayo nagkatput, saan nga isudat ipaspasaktam, paspasaktam mo lang, iti mismo nga bagin. Dahil tayo iti maburang, iti kinaadap yung sungadap yung ito ay hati yung mabaybayan, iti pa nagiging kayo. Dahil tao nagaramit yung katimali, tunay ni Diyos, ikaarag. Aramidang iti naimbang kadapada. Kas kini Joseph. So basta magkin ka, gaputan naman ika adakin ka ni Diyos. Amang pagpataugin ka, iti naimbang na aramid. So bayang nga iti Diyos timangkupong kadapada. Saan nga sika iti mangkupong? Bayang nga iti Diyos timangidalan ka, nagiti nagaramit yung katimali. Saan nga sika iti mangkupong? Nundi ka titalag mo amin, kini amin Diyos. Amo yung naglaka, iti agaramid, iti naimbang. Kada giti nagaramid king katinimbag. Naglakalaan, dito, tandaan nyo dito. Nakalakalaan, nagbalin ka na naimbag, kada giti agaramid king kay tinimbag. Ngam, imagakin ka. No aramidang iti naimbag, kada giti nagaramid king kay timadi. Na isang sangayan ka, klase ti tao. Si ti klase ti tao, mapangitakan ti Diyos ti plano na, kahit aramaton na kada giti amin nga panggap na. Amen? So kaya tayo. Naaramidan, iti naimbag. Kada giti, makuna na agad aramid kada tayo, iti mali. Gapo, adda kada tayo ni Kristo. Adda kada tayo ni Kristo, amang pagpatawag kada tayo, iti naimbag na aramid. So makita natin dito nga parehas dahil di ka mabalin, ni David. Ni David, pinarmak na ni Goliath. Hindi pinarmak ni David, ni Goliath.
palaunay iti panangdungo ni King Saul kinwa na. Inalabay ni King Saul ni David, inapandapay isuna iti palasyo. So talaga nga, dinungdungo ni King Saul ni David. Nga, hindi mangrugin nga sumikat ni David, mangrugiman man nga umapal ni King Saul kinwa na. Iti may sangal daw, hindi patpatugtugan ni David, iti mapuna nga gitara na. Iti may sangal daw, hindi patpatugtugan ni David, iti gitara na. Inaramin ni King Saul, inala na iti pika, sa naginayang ni David. Ngayon kaputan na iti Diyos ni David, nakalisi. So, ni King Saul kaya na nakatayo ni David. Kinangkamat na pa yung gana iti kadisyan ko at nagbalin na kaslangon sa serbina iti piyak na. Aming natauhan ni King Saul. Ibuon na nga ng ano ini David. So, pangababalan ni istorya ni King Saul kaya na nakatayo ni David. Ngayon iti subalit ni David kaya pinatugtog na tigitara na sakit ni King Saul. Tapos sumayaan, itirig na. So, nagsayaan. Iti subalit ni David, patugtugan na tinitara na, at nung sumaya, itirik na, jay tao, nga agar-aramid kanya na itinadas. So, pangababal ng istorya, natay ni King Saul. So, magkamanong ito ay natay, itima ko na nga kubatan. Kagkapasan iti 15 years, arigat sinakay kinaliday ng rabi, pinagpasan. Napasamat ni David, kat nagbalin nga ari iti Israel. Kat nakaadu na iti isang sangayan, nga datgatlang, nga panagbaligi na gapubad na iti Diyos kinwana. Katanguyo bayat nga iti-enjoy ni David, dagiti bendisyon, dagiti aglap na pusanang nga panabo iti Diyos kinwana. Iti may isang arabi, iti agtugtugaw ni David, iti makuna nga palasyo, nalagip na, dagiti nangararami, ganyan na tibadi. Kat kuna na, kita nyo man, kuna na, dagiti tao, naman nyo man dito eh. Kita nyo man pa'y no, adapay iti pasat, iti pamilya ni King Saul nga nabagbati, aramidan iti naimbag kanya na. Kung aramidan iti naimbag ka, dagiti nagaramid kanya iti madi. Mabalitan ko na di may isang tao na, pare, apay nalipatan ka rin na, nagita-kita ka pamilya, pati sunod na kita, kahit namang patayin ka, kinangkamad na kain ka na dyan alisya ko, nagpalingawan ka sa servility biyak mo, inang-anupan na ka, ginaya na kapay, iti ka, madubli, tanong na apay, aramidan pa lang ka rin, tinimbag kinwa na. So, kung nanilabit, aramidan tinimbag, kada yung tinagaramid ka niya timali. Amo pa dapat tinaramid ka, ngayon kaya kung aramidan tinimbag, kada wala. So, haan nga nakaskas daw, nga iti Diyos, kat inawagan na ni David, ako na amayan nunod iti puso na. Man after his own heart. So, iti kararag kuging ka, kat saan ka amadaan, iti kapanunutan nga gibalas. No, di kat maadaan ka, iti kapanunutan nga garamit tinimbag, kada iti nagaramit kin ka imali. Dahil ta, iti kararag kuging ka, saan ka amadaan, iti kapanunutan nga gibalas. No, di kat maadaan ka, iti kapanunutan nga garamit, iti naimbag, kada iti nagaramit kin ka, iti takas. Mabalin na mo na, nagsingpat ka matlaong una yan. Ayan, nga mabalin ka dyan, reta. Masapon na, ay laban mo, tinalibigan to, dinaruman. Masapon nga, aramidan, iti, may arbong, kada iti ko, masapon nga, may pisok na nila, magbalusan. Di kita na nagaramit ka niya, may tinakas. Nga may bagakin ka, tandaan ang gano'n. Numan agad, yung kati kapanungutan, sa awat di dinaruman, kada iti Kristiyano. Awan di dinaruman, kada iti Kristiyano. Dahil ta, iti bilin, iti Diyos. No once nga idarong mo, iti kapsat mo, si kamot lang iti mismo, nga idardarong mo. Dahil di mo tang biyag mo, iti mismo, nga idardarong mo. Apay, ngamin, kuna iti Biblia, iti libro, iti, basahin na, Romans chapter 12, verse 21. Okay, Romans chapter 12, verse 21. Dati ka kapsat mo. No, dati ika panununan na kung nagibalas. Dati di magbaga niya ako ika. Be not overcome evil. Be not overcome of evil. But overcome evil with good. So, you overcome evil with good. Saan mo nga abakan, itidakas. No, di kat abakan, itidakas, itinimbaga. Naglawag ka kasi. Ilang wagas ang mangabak tayo. Kaya pabaklan, iti pa nangaramit tayo, itinimbag, kada iti nagaramit kada tayo, iti mali. So narami namin isumad na mabanag,
No, gaputa, datas tinarami daging ka, datas mo tinarami daging kadakwada, gaputa, idulbudan na kaulbudan mo di suda, dahil takot panpadaktunan na lang, iti problema. Dahil takot limlimitan buwan na, iti papanang. Dahil takot lakpod, iti paragbalin mo, kas iti nang parsuat, iti Diyos ka, nga pagbalin na. Ituloy ko di istorya. May papan kini David. Ni David. Amen? Yes, amen. So, may papan kini David. So, tatan ni David, nabiruan na tatan, iti makuna nga apupo ni King Saul nga pilay. Kaya kuna na, ito yung amin kanya na nadaga, nga nagkapuki ni Ari nga Saul. Ito yung amin kanya na. Kaya malipot tatan, kuna na iti pamilya ni King Saul na nagaramit kanya na tinakas, makipangan ka kanya. Iti makuna nga balay ko. Iti makuna nga palasyo. Malipot tatan, makipangan ka kanya iti palasyo. So, agad sa balita, dahil tayo iti klase iti tao, we will bless iti ako. Dahil tayo nagsaya at naugali iti tao. Kasama nga mga ipinangdaw, dahil tao nga nag-aramid kin kay iti tapos pamilya nga nag-aramid kin kay iti tapos dahil tayo tayo isang sangayan ng klase iti tao. Dahil tayo nagmayat naugali iti tao. Kamuyo, ada tayo amin, kada iti makuna nga datos nga kasama kada tayo. Ngayon saan tayo maupay? Abaton tayo, iti tapos, iti naibag. Praise God. Abaton tayo, iti tapos, iti naibag. Amen? Amen? Praise God. Okay ba yung istorya? May papantin ni Joseph, ni David. Praise God. Okay ba? Okay ba? Gusto ba niya? Praise God. Medyo nalipata sa amin istorya ni Joseph, ni David. So, kasi kakapsat, hindi napasama. Kasi maniti ko na naliti Proverbs, chapter 25, verse 21. Proverbs chapter 25, verse 21. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. And doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So, no tikabuso mo kat mabisin, ikaw ititaron na ilaman na. Lumawaw, ikaw itidalo na, ikaw ititaron nga, kanan na. Lumawaw, ikaw itidalo nga ilaman na. Tati panangaramin mo iti kastoy, kuna na, gab-gab sumunang itigod ka, itirabaw, itigod na. Dahil tatot sana nga kaya nasa kwen na mapurang daw, no di kat, kahit na nasa kwen na maadaan daw, malapunos daw, itinananay, nga mapuna na, panagpain. Kaya so, they bless mo, dahil itinagamit kin ka, iti madi, iti Diyos, kaya mapuna na, itanong na ka. Itanong iti Diyos ika, dahil iti amin, na naging pa. So, kata, iti message ko, kata kada tayo, kaya ni Kristo na kada tayo. So, kaya tayo, naramidan, dahil ito ay. Kaya tayo, naramidan, ayatan, iti kabusog tayo, ikararap na itinagamit ka tayo, iti madi, gaputa, kada tayo, ni Kristo. Amang mountain kada tayo, iti mauna kinimbang. Mangpatpatawag ka dati iti kinimbang. So, anyaman iti para sa kibiyag, anyaman idungtang na trahedya, ipalagip tayo lang, anda ka dati yun ni Kristo. Anda ka dati yun ni Kristo. Nga iti kinimbang. Pigsang mga ramit iti amin, na pagayatan ka ako Diyos iti kinimbang. Ang dapat yung isang istorya, iti New Testament. Iyan libro iti Painemon. Ni Pablo, kaya ada iso na idi pagbaludan. Lakay iso na idi, kaya nanganin nga matay. Ni Pailemon, kaya anak ni Pablo idi pamatay. Ni Pailemon, kaya nabak na, kung na di ba isang kalawaan nga daga, nga napamuna iti Diyos, gapu kini Apostol Pablo. So tataan ni Pailemon, sinuratan ni Apostol Pablo, gaputa, may papan na ito kini Onesimus. Dito yung libro iti Pailemon, naarami dito yung gapu iti dito yung istorya. So, istorya tata iti kabukuan, iti libro, iti Pailemon. So, ni Apostol Pablo tatat nagsurat kini Pailemon, may papan kini Onesimus ang nagtalaw. Ni Onesimus katauhan ni Pailemon. Ni Pailemon, ni Onesimus kat nagtalaw, kat saan na nagtalaw, nudi kat, dapat inaramid na datas, pinakawan na pa ni Pailemon. So, tatan nakaunga ni Pailemon. So, indarong na ni Onesimus. Indarong na ni Onesimus, kaya na ipisok ni Onesimus iti pagbaludan. So, di taman tayo kaputan, dahil Apostol Pablo iti pagbaludan, di taman tayo nagkita kay ni Onesimus.
So, disumrat ni Onesimus iti pagbaludan, ginungdamayan natin ni Apostol Pablo nga imbaga kinbana, kinasabaan, imbaga na iti Ebanghelyo ni Kristo. Kat ni Onesimus, inawat naman ni Kristo. Kat nagbalimatan ni Onesimus nga anak ni Pablo iti pamati. So, ni Onesimus, kat datos iti inaramid na, ngan patan kat nagbalbayo. Daytan iti gapon apay nga nagsurat ni Apostol Pablo ini Philemon. So nga aramid dito nga libro iti Philemon. So tatap unang magtanan ni Apostol Pablo kini Philemon. Mangrugi tayo ije verse 10, ingana ije verse 19. So una ni Apostol Pablo, I appeal to you for my son Onesimus. Formerly he was useless to you, but now he has changed. I am sending back to you, not as your slave, but as your brother. Welcome him as you would welcome me. If he done you any wrong, put it on my account. I give you my word, I will pay you back. So ito yung isurat ni Apostol Pablo, kini Philemon. So nagsuratakin ka Philemon, kung ni Apostol Pablo, may papan kini Onesimus. Ni Onesimus, datas tinaramid na ini. Nagbalik ko tatang anak ni pamani. So, hindi ni Onesimus, datas katawang tatang nagbalbali. Awan serbinan niya hindi yung tatang nagbalbali. So, tatay, ibawang po may subli, nagsublikin ka. Saan nga kas agabo, nudigan kas kapsat. So, awat na may suna, kas panangawat mo kanya. Kat mga danyaman na inaramid na kikang amadi, danyaman na tinakawan na kikang, danyaman na baso na kikang, danyaman na utang na kikang. Kuna ni Apostol Pablo, ikabil mo itilista ka, bayaran to kanya. So ibang mga nito ni Onesimus, ni Apostol Pablo kini Onesimus. When Onesimus, amok, Philemon, para pumasok-suratan na. When Philemon amok, nga ada itigatas ng inaramid ni Philemon, ni Onesimus kanyang. Amok nga tinakawan na ka. When nang tatanggal nagbarbaliw. So awatan isunan saan na kas tagabo nudigan kas kapsat. Amoy na ito isu na iti padas iti biyag ni Philemon. Dayta iti gimtang nga padas iti biyag ni Philemon. So tatati sa ludsod. Inawat kadi ni Philemon ni Onesimus. Trinato na kadi nga kas kapsat. Pinakawan na kadi uno binalis na. Ti Biblia kat saan na ngayon baga iti nagpatanggaan na ito yung istorya. Nga mamatiyak, ani Philemon, kat dinagag na ibarakad na Apostol Pablo. Awat kami suna saan na kas tagabo, nudigat kas kapsat. Awat kami suna saan na kas tagabo, nudigat kas kapsat. So mamatiyak, ani Philemon, kat nakapasa, iti padas, iti biyag. Kami mamatiyak, nga dinagag na ibarakad ni Pablo. Gapot ni Pablo, kat anak na ni Philemon, iti makunang mapamati. So tata iti message ko kada kayo. Iti mabit, uno mabayag ni Onesimus kat agparang ibalik mo. Dagiti datas tinaramit na kita, dagiti nangilunod kita, lumtan ti aldaw nagpaligad ka ni pamati. Ipaumpay ti ako iti mismo balay mo agpakaasig ka. Ayatan ti kapuson mo. Aramidam tinaimbag ka na parang. Dahil tapos na nitipana si tigyan mo, gundang mo tayo mga ramit tinaimbag, lumay na ang pakaasig kita. Samantalaan, dahil tayo ng gundaway. Ay! Inaramid yung kanya, tataamo yung mataga nga, matayaw kitao, once nga inaramid mo diay, taankan na makabanday. So karamidang gundaway mo ito, na aramidang itinaimbang, itinaitang mga tao. Amen? Praise God. So, iti babi, uno mabayag, ni Onesimus, kat agparang itibalik mo. Ada nagiti nagaramid kin ka tinakas. Ada nagiti, anang lulod kin ka, anang traidor kin ka. Ngayon, at talinod ka kali iti sakit tinakang. At panunod ka kali mo kasano mabansa ni Suda. Kuno dumag ka na ipamati. Babaan ti panangipakita mo ti asit. Babaan ti panangaramid mo tinibag. Kin panangipakita mo iti kinasimpag. Kin kinarespeto kada-kada. So, aramidam ka din itinibag kada iti kamusong mo. Pabalin ako nang pagtapos gamit tinaramid na kanya. Nagrigat mo tayo ibag-bagam. Pagkasabihin mo tayo, aramidam itinibag. Panagiti agararamid kanya itinibag. Di na ito may panpanigban. Ay, kadyan panpanigo na ba? Ay, siyerte ang kami mo, panigban, ikagahat. Hindi ang ilabas na iti, nabangon nung manigin naman, ikyan balik na. Ikyan iti, ilabas ko panigban. Pag ano may nga panigban na ita. Amuyo, kuna iti Diyos, anyaman iti naramid daging ka. Anyaman iti panangtrato daging ka. Anyaman iti panangtagibasit daging ka. Mabalin nga binagbataris da ka. Ni Joseph, binagbataris da. Saan mo na ng tangdanan?
Manuwa tawan sa natangtangdaran. Nga gulpi, inala na aming natangdan na. Naglaplapusanan pa'y, sobra pa'y, nagmulti-multiply pa'y, nagitip ako na nga ito nga tangdan na. Amo yung adaan tayo amin, itidakas ka na pasama, bigat tayo. Bayag kang tutulid ka daw, adda na kita amin ka na tayo ititakas. Adda na kita mang idadalas ka na tayo. No, minsan pa'y, kaya ramatan pa'y itijablo, iti mismo pa'y nakaasibigan kita. Iti mismo pa'y nakaasibigan nga kabagyam. Iti mismo pa'y nga adda iti mo ng aglaw-law mo. Ngayon po na ti Diyos. Amin na kita, may naramid na rin ka. Saan ka, agpanunod ka, di balas. Agpanunod ka kinimbag. Una na, ikabil mo amin, itilistak. Bayadatin ka. Amen? So italit mo kiniako Diyos. Ipalistak kiniako Diyos. Ako, palista ako na rin, tiutang na. Ipalistak lang. Ipalistak lang amin. Amin ay naramid na. No, tinangdanan dapat at kurang, ipalistak lang. Ipalistak lang amin kiniako Diyos. Ako, ipalistak mo lang ka. Ang palistak man ko na di Apo, multiplication nga bendisyon. Saan lang plus? Multiplication nga bendisyon, iti ang subligin ka. Doble-doble, iti mako na nga ang subligin ka nga bendisyon. Muna po kawal ka doble-doble, iti mako na nga ang subligin ka. So, kuna di Apo, ipalistak na kanya. Amoy iti kuna di Apostol Pablo, tinipay lemon. Amen, nadakas niya na namin ni Pelemon kika. Ni Onesimus kika. Wala mo, dakas niya na namin na. Tinakawan na ka. Ikamin mo lang tinistak, bayadak kika. Nung ibagak kika, utang mo pa, iti kararong kanya. Una ti Diyos, utang mo pa itibiyag mo kanya. Utang mo pa itibiyag mo kini ako Diyos. So italag mo amin kini ako Diyos. Italag mo amin kini ako Diyos. Kanyaman mo itidakas kayo na namin galing ka. Italag mo amin kini ako Diyos. Tandaan naman ito eh. Iti Diyos din mo na anagayakin ka. So, kaputay na yan naman niya ako. Inaklon mo rin na kaya iti Diyos. So, inawag mo rin na kaya iti Diyos ko na. Kaya mo kaya tan. Nagiti ka kapsa. Iti Diyos pinakawan na ka. So, pakawan na nagiti ka kapsa. Kaya iti Diyos kin ka. No, kunang ako, yaman na kita pinakawan na. Kaya saan mo pakawan na iti kapsa. Kung kaya't na kasawan, agwadwa ka nga pinakawan na ka niya ako Diyos. Pinakawan na ka niya ako Diyos. Kaya kunang ako, yaman na kita pinakawan na. Pakawalan amin na nagaramid kanya iti mati ikararag mo sila. So ayatan iti kabusor mo. Aramidem iti naimbag kadag iti gumura kinka. At sa uwa iti naimbag kadag iti manginunod kinka. Ket ikararagam dag iti mangrangrangas kinka. O nagrigat sa ako dito. Aslanak sa mga awit. Ngam, ibaga kinka. Kayam dito. Saan mo nga kaya dito? Iti bukod mo lang ang kapanunutan. Saan mo nga kaya karami doon dito? Iti bukod mo lang ang kinasimpat. Wala nagpaiso nasimpat ka ang tao. No, natao ka lang ang nasimpat. Nasimpat ka lang, kadagiti nasimpat kin ka. Nang ibaga kinkahan ka nga nasimpat. Kadagiti, manginunod kin ka. No, tao ka lang. No, awan kin ka ni Kristo. So ipalagip mo, andaan niya ni Kristo. Nagpalinapon na nalintag. Iti matang iti Diyos. Kaya karamidan. Iti naimbag kadagiti nagaramid ka niya. Imati. So love your enemies. Bless them that curse you. Pray for them which despitefully use you. Amen? Yes. Praise God. So nasa limat matang na ito nasa uwi ako. Mamati ako tinidiklara. Agbalin ka. Tapos pinakabal. Swaan iti Diyos ka. Nga pagbalin ka. Kaya ako nun yung rita. Kunayman. Iti amen. Praise God. Diyan na. Ignition. May bukbuk. Hindi po dito bingan. Ingga natin tanan. So rambahan tayo guro ni Apo. Kaya tayo mayatan. Hindi ka pusok tayo. Kaputay ni Diyos. Nawaya tayo magpagtakbo tayo. Hallelujah. Ikan tayo man tinabara ka madayo niya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige kapsa. Rugyan mo ngay karami. Nagiti nagaramit kanyang titiman. Burahapon. Hindi amin na aramin hindi kapos. Ikaharap. And bless mo.